ner malaken yam kana zalan kontin ba jo meling jo bana linka jan gwasame kwiri kamen ci togan wale rey dwaran kan nasir bana man le rodo gwasame bana jakwen ko neti ngwalong wala ke jan tuk tiang me shetika rol tung ngwalong ko social media ka ta danen che rigati ci lat ke jan tega neti ngwan te post te bel kaneti nogano mandan shoda laden o dara yikto go no ken yam kan kono nyam mi jirama jidi donga jan changa nyam ko ji goro jen o der subscribe kadi notification bell der jatwan miti ka akan ka jan youtube bana jome bana je kwen ka ta dana chatwo ka ja en statement bana release mubo kan wara dial gwene kian dial ne dial kone lenka jo men ka jan korta kana me an wala shanga jan dangaro ka payngwan ron kina dangaro jan dangaro wi dich jan shanga dana ban leram ban jelinga ja an jo me dar gwalon ko de kon dial ling ke de koran la ler shana ngaja gwa ka konin te che wen wo lang cha ja kaf ka be kap ko je lora bang deni jane deni ngogoto ke deni content ka balit ne de kona jiben te jangten kateken kel bon ka jor sit ka gwelek la tet katiji Uganda tin do budan tiji Uganda tin kaja bana jalad bana re lar kana me kenyam men de tin men bana ngach jang chicken jel ka rodien jang jel kan kel ka nore tin ku kala bot ke tin youth ka do budan de ka jal kaja men bana ngai kenyam jang te kon te chirodien bar ne ka kor gwade dan te chiro bar re wich kan nasir kan jang to chicken de lunjok chiga de men ben rol jikan ka tay dan ngai ken me wale dan e chit to ka kor pen te payo kan de kontin jelna antama ka che to gono kanware mi chiga chup ko lango shire ngai kona chicken te ke best tin tongomi so shaga mu ko dorpan chime che kona ling odor sha kam ka shaga jogono biawuna ka nasir bu lang bodo la bes but biya jien biya ka nasir en odor mo chukana gorno bikena execute en wala ki bikena la let chiga jien mandan karun wang che mangai kona en wo weekend re wich ka nasir aken ka jien che togono chicken kon book nenetin content ku year chirme je kona ling shiga nuwari kan ga book gada men karen yale dangaro tin jel ka ren yale jel kan ga en gwada chikara nen tin bukana book loku kan war ku kan gala nak na mo cho tog na ka wulang no ka jen gwarun wanga dan chiga me chikona ling so chikur che didi no nak kan ne de konte la dong gat ne di didi yale content te da wine ku yere men ku je do dien so no mo mi chikon di yale ngana mon wecha togon wala kan kan ben ke kan kan ren kanater shirga ma do dan lin kona ja so men chikulo to gwada me kan etiti la de ne SSPD apun wala ka ji Uganda ka gwele kel ka bishop force kaman chala do kan chiga shubre rak la to kan nasir chiga chup gor jen wo ban do dan chiga chup ko je bu kona lat ala kan de ne SSPD apti bendien kan jel kan karen yala jel kan ka torbiyeli ka jer yan ala ken ka nyal alo boken ka mena gat alo jel kan kel jel ka kel kan nyal ka jel kan kapin so ndo badan en chala de no chala de netin konti lang mena nuore chicken guje no chicken bete ngwada mo chigoro den jot jok mi chigoro jot jogo shugo chocho lo ler chi tele korm din mi choda lat ngode mena de na biya ngach ala jejen bor tele statement mi chicken release mi chicken la da laken ka do badan ci do to je bad men changa je en wo ne ti chi ka ben tele resistant mi chala de jejen bor ko chine to chi ka tekaren yale ti chicken ka use ka torbiyele ken ka ngai kono no make tin kono jel ka ne kon ka me to chi me dit so no mo mi ci to so still ban statement dan mi ken release jeje bor ban jelen ka kor gwaden be badan tema ngode mano dina biya ngach
jeje bor ko gwade dan ko ninten payu tele ka telephone ken te right kana ka telephone ken tele ka no ngai kona no ken ci ruden jaje no bi ken nasar bi ken jeje mo dung jana mo bi ken yig joj bi ken yig wo chere wi ken nasar jen yaaj ci ken lat so jen dan lingen no ko social media tin kon lat ken wo kan nasar kana ka of course kana ka nasar ko kan na nyin bokene na bang kuna la woni rodien ala bokene na nan ka torbiyele kan ren yale so alo dung mo dong ku kon le ranen be ke satellite ban ta danan nyin kan ka jagane ti daragwa men bukul de tin jane o for how long bi kan ren yala to bi kan jalle shiango o bi kan jal kel ko men be kan wala jal kan kel ka bokana ka kem kolden kon ngi kon ka so no mo mi choro la no men dia na bana ngach kume spele mayo telemile den tama so tele inshallah mi kan lat kan ngwanan wer kan de content ci withdraw ray which kanasar ka do badanan shi kume kirm yadi teben ka ja ajen dana tuok alo changa statement dana cha release ramadan la spokesperson major general lure kong amala rwanya lat ka kwi jane ray which ke juba ala statement cha release ya larne ne jene wo chikanasa dikana kap but kana detail kana kalat ko ngaje jen wo ngode kur kana tok tel kur machana ter tel kur ano en kur ma ter kaje bokul ben run ke molka ka do budanan to ke mi she jen dong ba yu pal ka do budan dong ba gu keje do budan naw nyam kaje ko ntama min ci to ko long re nuare lar ke jen wo gop kana ngai kon no gubeteten but right now man gol kono long o den wade ke tekala to mete mi chor lat bana jellinga nono but statement kan release la to ke ngai kona tel statement cha release jejen bor ko jejen bor mi ci ka roche jen la do ko la leng mo dor mi ci ka dak of ko tel ne ri kana she dak mi ci na dak la lar no she na dak but ken jeje bor kana ko roche atin kon lingen ka nor wewnen kon raje no che ko gwa cha nasar ke no tel nasar mi cha na ke nasar baja kon ke blo ci na nyin ke batol chu bogna na mom la bogna na ka ngai ken no jejen bor tel je mi ci dit ko bogan ke helicopter telekone helicopter but the good thing and bana ngajene nor wayami la nor wayami ke jejen bor ke hero ne do badana ke hero ne ke jejene tiga te ka pai ke pero ke pediok rekur ke kum mete ka kwak dial ko ngoda nyane jaka pedial ti tiga rekur ke kum kirma yadi SSPDF mi jel ka ren yale chikan ga naga manare yale tele kana mun to kana ite civilian ko be kan te ka resistant mi shit kana so man shala ta jejen bor amma de ga congratulate kaja ka ta dana chika resistant kana kan gaje ka kum mu goro neka so jen danan chodo la hadana mone ken jel kan kantinum ne ke gan shimne chira mangai kona la torbiyele ken jel kan ka ren yale ken ren yale dit so ne me jen dana goro no de yen ling bana leba men me sha update cha jenu jejen bor ko quick content lat korodian kake so mi chicken statement chicken release no chicken lat no cha ga dak ke cha ganyan bana je chuling bu kon quick dano content kon wer bana je shungach as for now right corner kan contelot telan lot o mo don chi kon fail alo charo danda ban mo ngot kon ga jal kel ane aben kum ke ma yadit ka negative content che jur mi bi ga shin kan nasar bi ka rek bi kan nyoko mo ko kan establish barun wal ko ken bakana lara ye togo mu ngot lo bi ka bi ga den establish nyok re gwech kanasar akan ka joirar mu wete lo cha ga ju kanasar ka kan community quick kon membro da la ne te bibben kudiana be ka ne de kontilan wer wew anyok men biya ngach men dia ler den gwas me kan kon video me kan kon tuk wude shwal par kolen wala re which ka juba okay men chora lar ka je okay alajena wala re lo akodre wi ka juba shawon no dong ba right ka jilwa akot ala par kolen dane chik dakrek ma char cha gwaje kan la ka interim government inshallah ko chala do jen ba kwar men mi dakrek ma char che ben pinwi ko men mi cha dakrek ma char cha ja kon lun ka te jin baro do kol bu raja wa chala da
wajen ci rojen wo dong der la kuer ke vice president rojen mo wane dia ci jere lo ko taje ban pinire lo ko karwada bana all the detail bana kalinga gwasen be bada breaking news re wiki juba so gwejen wo nuere ci kana to ko be jal kelen tadin so ne me le rode so ko kuje mo agenda na biya ngacha nasar chana libe men mi ci jejen borcho kon jogo no shine fail ke chene kana lo chine korchine ra long of course mital na de cha korsha de ter so ban mi ci non ban yanga but kan jejen bor kan fail not yet an ban je wuro din biya temal